Mudaka nyumba zinaanza tembea mbalabala sasa. Fenomene ya kwanza hii tunakutana Bukavu. Nyumba Mudaka zinaanza tembea mubalabala. Donc ni matata huku. On commence à voir les coups. Nyumba zinaanza tembea Mudaka. Donc embouteillage inaingia. Kongo kiko na maneno yake vraiment. Muone inchi desordre negala muinchi. Nyumba nageuka gari mbalabala. Crea embouteillage mpaka mwisho. Ça c'est horrible. Hapa ni njia unarudia Bukavu. Kote nord huku kwenye tunaenda Kavumu. Vraiment grand embouteillage. Ona nyumba inaenda. Nyumba inaenda. On aura tout vu dans ce pays vraiment. Yeah, anafaa anaenda mbali unaoka DJ. Pas bien. DJ iko mbali. Hapana, okay. Vraiment, avec hii balabala gisi ko fréquenter moi masiku moi période, comment wanaweza kufanya vitu ya hivi mubalabala? Ce n'est pas bien. Amwezi tembeza nyumba mubalabala na mnajua balabala iko fréquenter sana avec nos déplacés pe banatoka Goma. Hein? Regardez. Hein? Ça c'est quoi? Ok, micro baladere hii. Micro baladere hii. Tunapana speech ya sai hapa tuko Mudaka. Mudaka fasi gani hapa? Kumulonge hapa. Mudaka wanaita ndio fasi wanaita Kumulonge. Kumulonge hapa ndio. Alors, fenomene ya kwanza hii tunapata shie, tunatia gari yetu pembeni ili tupate njia. Nyumba inaenda. Nyumba inaenda. Okay.